Amahoro y'Imana banamwe muri kumwe na Cyumamara Moses. Reka tukune turaganira kuri kino kiganiro Imana yabagirire neza. Ndagira ngo tumene amabanga y'inkozi zibibi zitwikiriye bibiri. Yego. Kuko niba hari ibintu byangije imiryango yubatse famille, byangije akazi k'abantu, byangije ubuzima bw'abantu, ibi bintu nabyo birimo cyane Vital. Nabyo birimo ibintu by'abahanuzi, kuko uw'Imana ihamagaye itoranije muhereza ubwenge cyane. Rero ngibaza abahanuzi basenya ingo, basenya umuryango, basenya iki, basenya itorero, nkibaza ari iyihe Mana yabatumye gusenya. Erega ibintu dukunda guhanura naho bamwe bagiye bashira amashashi mu mato, ariko n'abashigikiye ibi bikuru demu ngo n'abaprofete nuko nabo ari abanyamanyanga nkabo, kuko abanyakajagari ba mbere dufise mu gihugu n'ababiyita abaprofete atari bo. Ibi byose bajwangarara nk'ibijwangarara, n'ibinyoma n'ibihimbano. Dufise imiryango myinshi irikirankana n'ababo kubera aba bagabo bita abaprofete. Niyo mpamvu tugerageza gutamwo mabisi, kuko tuze ko ari abanyamanyanga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Mu minsi y'imperuka nkunda kuri babwira hazabaho ibihe birushye, abantu bazikunda, bakunda impiya, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Uri kubyumva neza? Muri iyi minsi rero abantu bari gukunda ibibanezeza, bagakunda amafaranga aho gukunda iki? Imana. Rero twebwe twabivugaho, narabanje ndakubwira utari abantu bajya bambwira ati kuki utita kuri nimero iri hagasaraba. Ntago tuzuguye abantu bari mu mahanga baduhamagara, ahubwo kuki abantu bumva ko imigisha yabo igomba kuva hakurya y'igihugu cy'u Rwanda. Erega babikora kubera bazi kare gushwarika abantu. Nk'akarorero reka ndabumbisha ino video ya Suguru. Niwe wibaza ko kuronka visa y'umugabo wawe ari kintu catari, ariko mbega ari kintu kiri catari imbere y'Imana. Niwe wibaza ko umuryango wawe kugira ngo gusange iyo uri ari kintu kigoye. Urumva baguma babonekerwa visa no kujya hanze mu mahanga gusa. Babikora kugira ngo abantu bumve yuko byakitse, ahubwo abani n'abarozi b'igihugu, kuko babwira abantu kuva mu gihugu bakagenda mu yandi mahanga, kandi bakababwira ibihugu bumva yuko bimeze nk'ibikomakomeye. Nta nubwo ari Imana ibarundise gukora umurimo w'Imana. Kiyo Imana itigera ituma abantu muri Somalia, muri Ukraine hariko habera intambara, mu bihugu by'abantu batemera Kristo. Aha niho uzobonera abahanuzi b'abanyamanyanga mu byumve canke mureke. Ese mu Rwanda ho nta muntu ufite umugisha w'umuntu? Hari wavuze ngo ntabwo yakitaba nimero idatangizwa na +1, +33, +40 na kangahe, inayo itangizwa na +250 cyangwa se ya 072 073. Izo ngize ziboroka uko nukuri. Na Apotre King Diodone yarashinze groupe ya WhatsApp avuga yuko Imana mutumye ku bantu bari mu barabo gusa. Iyo ugiye muri mu gihugu yacyo gukuramo akagumizamo abo abari mu barabo gusa, abari hanze gusa, abo n'abanyamanyanga. Ndagira ngo mbwira abantu nibamenye ubwenge Vital. Abantu nibamenye ubwenge, kandi uyu munsi wa none ndashimira ko hari abantu bamaze gusobanukirwa. Ariko abantu bere kubabeshya, Imana iracyakora, iyakurinze imyaka ishize n'uyu munsi iracyakurinda. Abantu nibahumuke. Amen cyane gose. Sinakumva Imana andinze imyaka n'imyaka, ibihe byose, ibihe byinshi, ko uyu musare yaza kundinda kubera abaprofete baje. Acha uongo. Imana igiye kugukorera biriya batari bazi Imana ntari bwabimore. Imana ambwiye ko abarozi ba umunsi bose bamaze utari biraze bari baramaze. Imana irahagurutse kandi yari bwahaguruke. Muraza kuwa kane w'ibitangaza. Imana yarasinze umunsi w'ibitangaza ko yama yabikoze. Kuva na mbere abagabo bataraza twari tubayeho, twaragenda, twararya, twaranwa. Imana yarabikoze n'ubu iracyabikora kandi izokwama ibikora. Twarubuswaganye hiti. Look at the top of his head. Uyu munsi hari insengero ziri satanike. Yes. zimeze gute rero? Hari insengero ziri gukorera abadayimoni. Hari insengero abantu bazazigeremo nabo bazazibwira ibintu byarakomeye. Bazazibwirwa n'iki? Bazazibwirwa n'iki? Ku mbuto z'ubundi mbuto ntizihari. Uyu munsi wa none nimba ushaka gufata umuririmbyi ukamushyira ku ruhimbi, uri kubyumva neza, ariko uwo muririmbyi unamutereta, uwo muririmbyi unamusambanya, noneho barankubita. Ubundi ubwo se uri kumva wowe nimba bari kugusambanya si ikibazo? Ibyo bintu se bikaba mu rusengero rw'Imana? None ntago ari urw'Imana nyine, urakoze urabivuze. Urw'Imana se rubamo ibyo. Nimba uyu munsi wa none uri kumva Vital, umuntu ashobora guhabwa inshingano kubera impamvu. Izihe mpamvu? Ari mwiza se,
uko nyine pastor yazajya muhamagara akavuga uti karame za karame zigiye kurikora. Reka subirisha amajambo akomeye gose cyane mwe muri giza y'abana. Ibi avuze ni ukuri gose cyane. Ugiye kuraba muri bajya bakobwa benshi bahagarara mu rushengero bendwa nabajya ba pasiteri babo n'abadadi babo biri mu rwego rwo hejuru. Benshi muri bo n'abagore babo. Niyo ugiye kuvyiyama uzobona aribo bataruka ngo none wowe uri umwera uko bazi ko uvuze ico bakora. Ubu bo bwitwa ngo n'ubwana bw'abadadi barariye baramaze bijya bose bururimba buri imbere burya n'ibirangara. Niyo mpamvu dukomeza tubwira abasore nimba ufise umukobwa asengera kwa badadi ukabuze ko watari usengera uratwara uzobutwara umugore bamaze kurya. Nimba nawe uri umugabo ufise umugore ubona yita kuri badadi cyane udaharabiye maso wewe muzogabura igitsina. Kandi ikindi naco nguye ndagarutse n'aba bagore n'abakobwa benshi baragomba kwenda kuko benshi muri bo barabizi ko ivyo babikorerwa mugabo bagahaguma. None niba hagumye ashaka iki agomba kwabigwa nyine. Niyo mpamvu wewe naho mwaba mukundanye ukamubwira ngo vayo ahita no kwanka wewe mugabo akaguma henereje. Kandi ibi bipfa mutima by'abagore n'abakobwa uzoraba iyo yihenze dadi wabo cyangwa pasiteri wabo akavana n'umugore baca batangura kumiregereza cyane ukamenga yabatwarira icyarimwe bikabazira basudiya musunduka gukomera amashetani nkabo. We nawe utarahura nabo kirazira kikazirizwa kuvuga ngo ugiye guhurira mu biro na pasiteri na dadi ngo mwibanga muri babiri niba utagomba kwabika ukaba ugomba gusambanwa naho uragenda urabe yazobe gukorera kandi ntuzomenya n'ukuntu babikoze. Ikibazo nuko yazo gutera n'ibigwara nturagaruke no kuvuga uteye bafashe ku nguvu kubera amasoni n'ubwoba. Mureke mbabwire abantu nimba basigaye bajya kuruhimba bambaye ubusa ubwo utegereje kuvuga ngo uzabamenyera hehe. Ariko reka nkubaze Vital, hari amazina tuba tutemerewe no kuvuga ahangaha ariko iki gihugu gifite ababyeyi kandi bari muri viziyo kandi bagaragaza umuco cyane. Ibyo se simubizi. Uyu munsi none iki gihugu gifite hari abashumba bahari kandi bahagaze bwuma Rwose kandi mu mico no mu myifatire aradefiriza anashiraho makiyaje kandi ukabona umwuka w'Imana umuriho. ni ukuri Urumva? Ariko uyu munsi none hari abantu njyewe hari umumama ndashimira Imana yamunkoreyeho riraka. Umumama nayoboraga urusengero aho ntavuze mugwaho arimo avuga uti njyewe iyo ndi kuzunguza iki kibuno cyanjye ngo njye namuguyeho gutya ari kumwe n'abandi babyeyi babiri ninjye wari uyobora aho hantu aravuga uti iyo ndi kuzunguza iki kibuno cyanjye uri kubyumva neza bizunguza hehe mu rusengero rusengeze bazunguza iribuno etonde se nyine nkubwira iyo strategy. Hari abantu bose bakristo mubimenye ntago binjiye mu rusengero baje gusenga. Hari abinjiye mu rusengero ari intumwa yari kuzunguza urusengero. Njyewe abagabo bose bo muri rusengero mba nabafashe gutya koko yakubitaga danse yazaga yambaye kora abantu murabyibuka je mavute ibintu bifite ibihamya akajya kubita danse agakubita gutya nk'abakongomani agatazana urubuno gutya ngo agakubita agatazana ngo koko ugakubona ko twese twarangariye cya kibuno tutari no kureba danse gutya agakubita kakubwire Vital byari bikomeye koko mva ukuntu hari abantu binjiranye mu rusengero ibindi bintu. Igihe cyarageze urugo rwe ruhita rusenyuka nubwo byasabye amezi 3 urugo rurasenyuka. Rusenyutse ahita agira ipfunwe ryo gukomeza kuza kugusha abantu bo mu rusengero. Mbo kirangije ejo mundi twarahuye ndamwaza utese muvandimwe cya kibuno cyagiye arambwira uti Imana yarampani abantu muramumenye ko bya byaratuzengereje. Hari umuntu uzari ikigeragezo bikakuyobera, hari umuntu uzari ikigeragezo bikagucanga. Ntago abantu bose twahamagariwe Vital ibyo bintu babyumve abantu basobanukira. Erega ibyo uvuze ubu nibyo byeza. Siyo mpamvu tumaze iminsi tuko turabereka izi ndaya zo mu rushengero uzosanga zambaye igishati mu bitugu kirangaye ububere bugomba gufyunduka mugakubwangare mu murimo w'Imana. Wagira ubabibwira indaya nkabo bagacavuga ngo iki kigabo je kirashisha ngo kigejwe ngo nibitakirabo ngo cinjira mu buzima bw'abantu uri satanike yu. Mbega utaraje imbere ya sonane kwa ubwo bubere uri kubushibaguza hejuru. Kutaraje imbere ya sonane kuwawe ubwo butako wabusize imbere yabo wagaye batambikije. Imana irahaba umutima sawe Imana irahaba umutima
uragenda mwibarabara wambaye kareso none. Impamvu hariho n'abita ngo n'abakozi b'Imana mbwa batari bo babareka bakaguma bahena ni kubera baba bagomba kuryoherwa nka kurya abantu baba bari muri bwate bariko barabwira abakobwa bariko batamba bari gusa. Hari n'ibikobwa bimwe n'ibigore bimwe babizi ko bifise ibinyo binini bibuno wababwira uti ikwiza haje inyuma akabyanga ngo reka ngo hari wambwiye ngo reka ngo ninyo ngo himbaza Imana ubwira umupayi mu mutwe wewe. Hari n'ubundi bukobwa bwabuza abagabo bwapfapfanyamwe n'ibindi bigore bimwe byasambutse mu rugo byasambuye ingo iyo bibone byaseruka bitangura kuza kwikira ngo biri mu ngoro y'Imana ngo bigomba Imana kumbe navyo bije kubera ibigeragezo abandi bataraba mu bibazo nk'ivyo nabo bari. Iyo rero wewe wifashe nk'ubwo bukobwa bwabuza abagabo kandi bwitwa ngo mu bintu by'Imana kandi bwaje no kubakomeretsa ugifata nkabo nawe ujya myuka yabo mibi kikujamo. Iyo uri umugore wiyubashe ufise urugo rwiza ubayeho neza mu by'Imana ugatangura guhura n'abagore bataye ingo byabananiye gufata ingo neza n'abagabo babo neza bicaye muri ibyo bitango n'amashengero baje kwirobeka nawe bagaca batangura kukwigisha imico yabo nkigire muri bo. Ubu hariho bamwe bamwe batanguye kwigovya nyirabivugisha ngo je umugabo waje ntiyambwira ngo nambare neza uko ndavyemera ngo mbiza akayaga wamaze gutuma utwe ngaho hanyuma ngo ugomba ijuru ntabwo ijuru rizojamwe abasazi. Mike Wazowski. Hari insengero nyinshi namwe muzi vitaka nkubwira ikintu kiri kumbabaza nuko umukristo ari gusengera ahantu arizi ko umushumba waho hantu afite abantu batataheheta. Umva ikintu kiri kumbabaza nuko umuntu ari gusengera mu cyumba cy'amasengesho abizi neza ko harimwe abantu barira abana bafite amakuru. Uri kubyumva neza? Nese ubwo ijambo rivuga ngo hunga udapfa risobanuye ijambo rivuze hunga udapfa. Nese ubwo muragira ngo ubundi tujya kubakingurira imiryango ngo murebe ngo utegereje ko icyambere kimana ntiyavuze ko umuntu azamera amatwi kwirugu cyangwa inyuma hano. None se imbuto ni iki ubundi hano kuri izi kamera bashaka abana byandikamo abantu benshi bagiye gusengerwa bagasamba. Erega benshi barabizi mugabo nyabipfapfa ntibigomba kubiheba. Hari ibyamaze kononekara mu mutwe ufise ingwara mu mutwe uzayuma ngaho bije ngo jewe tati wanje ngo pasitori wanje ngo naho wo muvuga gute ngo sinzi inyuma ngo nzomugwa inyuma uramugwa inyuma ni nyoko niso. Ku munsi w'amateka hari igihe uzogera kuvuga ngo pastor ngo daddy ngo narakugwa inyuma ngingo fashe ntuzomenya iyari. Ariko ubube gito bwa bamwe bamufata nko kumengana umucunguzi. Abo bantu bakaba baza kosa y'uwo muntu kwangana mugabo gace batangura kwitwaza ngerega ntawe udakosa ukosa kuratandukanye wandyarya. Hari umuntu atitwa uyoboye abandi akosa muri biki. Iyo umuntu amaze kwitwa uyoboye abandi ni ngombwa ko atanga karurero keza kandi ibi murabyumva ko ari ukuri nuko bamumenga mu matwi basize amahembe y'inzovu. Hari abantu bamwe muri iyo miseze nabwiye nti daddy wanyu ujya n'indaya ndabizi ndatanga n'ibyemezo neza mugani ibyo byemezo bamaze kubibona bacu bavuga ngo ujya ngo daddy ngo ujya ngo rega njya n'umuntu ngo nawe ngo kiramumena for what? Nimba kimumena nk'abandi bantu basanzwe nabe muri getwe ngo ari mu murimo w'Imana ngo arawuyoboye nagenda sutame nk'imbwa hariye kuko iyo nimbwa igendira huna ngo ndabizi ngo rega ngo ariko ngo hose ngo ni hamwe ntabwo ari hamwe wampumyiwe aho mutamaramarira mutagira n'amasoni mukaba mubizi ko ariko akora ibitari byo mukaguma mugenda imbere y'urushengero muhenda abantu mana kora ibitangaza byawo. Wibazo ko ibintu biri kuraba gute wewe rimwe na rimwe muri mwebwe mukaba muzi ububi bwitwa ngo ni ba daddy banyu ngo ba pasiteri banyu mukaguma mureka abantu bakabaza ko babona ibyago bahura n'ibyago bibwa babeshwa basambanywa mukaguma ngaho mwandika ibyinyo ngo mureko mukorera Imana. Ivyo byinyo Imana izobihungurwa nanka kubaresha. Ariko yaba yishize hanze nese kandi bakasubirayo. None se ubwo nyine nanjye reka nkubaza ubwo ni Imana ubwo ubundi niwabyiyumvishijemo ubwo koko uragira ngo tujye nese ubwo ku muntu wagusambanyije kwituru tuye nizo nyatsi mufite niko kaga mufite niyo migongo mufite. Hari ibyo babihandurijemo ibyo bintu ndagira ngo mbatangarize ibi nimuhumuke nimuwe maso nimwegera Imana ukora uzi icyo ukoreye usenga uzi icyo usengera kuko ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo iki imbaraga. Nzavugisha ukuri unkunda nkunde
unyanganyange sinzatinya gupfa kuko n'ubundi sinzarama hano kuri iyi si. amen gose cyane hagupfa uzira ikinyoma wapfa uzira ukuri kuko ntawe uzoba ibihe byose. Nawe nugomba kuyica uri kavuga ukuri umenye neza uko joro uzogenda nawe ukagutwara. Iyi si ya nyoko si ya so wawe uzotumuka uyisige nkuko abandi bayisiga. Nuko rero yabivuze hano n'ubundi hari ibintu mu mutwe babashizemo benshi barabaroze ntimwabimenya. Niyo mpamvu byanka yuko muhava, niyo mpamvu bababesha ntimubibone, niyo mpamvu babaswaganya mukagumaho kandi ibyo bababwira mutabibona. Benshi muri abo muguma yo kwabadada bita ba profete bande baramaze no kubatanga kubapfumu byaraheze. Niyo mpamvu benshi muri yo mukenye mugoba amafaranga muguma muyadirira ntimuyafate muguma mujya ngaho ngo muri ko mwambaza Imana ibyo mwambaza ntimubironka abandi batariko baje bariko barabironka. Muguma mujya ngaho muri ngo Mana duha abagabo, Mana duha abagore, abandi bariko barabaronka. Mujya ngaho ngo akira inzu, akira visa, mugaguma mugaya matume amaso nk'ibifyera ngo mwiteza amaviza no kujya hanze abandi bariko barigira. Uko niko kubaroga hanyuma ngo mu vy'Imana aho hantu niba utagomba gupfa vayo ugenda aho bavuga ijambo ry'Imana ryo kwihana bicishije bugufi. Nari niyo muhaguma bazobimisha umwino ku ngufu. Umva ikintu gikomeye cyane umuntu ataburuye ibintu ahisa kubwira ngo imiti izabihakura burundu ngo agiye kuyikura Tanzania. Ubundi ubwiyo ni Imana ikoze sinyine kuko ngo tekereza iyo ni Imana ikoze. Tekereza kumva avuze ngo ko aravuze ngo ibi bintu mbicukuya ariko ibizabihakura biri hehe? Biri Tanzania. Ubundi ubwiyo ni Imana ikoze. Ubwo ntabwo ari Imana iyerekana ibintu itabihakura itabivanamo ntabwo iyo ngiye ari erega mu Rwanda ho urumva yuko banakubwira batagiye kubizana muri Tanzania ko iyo miti ibikuraho ari Imana yayisize. Mu Burundi ho bavuga ko bagiye kuyizana, tubona bafata intege bagiye tutazi iyo bagiye, tukumva ngo bagiye Malawi, tukumva ngo bagiye Tanzania, ngo bagiye mu Buganda. Ntubone na business barimo mugaba kabavuze kiringo buri kwezi cyangwa buri mezi abiri bagenda bagaruka bamara kugaruka ngo hatuzana izindi mbaraga ibiki nibyo baba bagiyemo gusubira kuraguza mw'abantu. Ikindi naco murabe neza Imana ikorera hose, ikorera impande zarizo zose, ariko murabe cyane ababigira ba profete rebisho no mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi bakunda kuza kurondera abo bita ngo badadi babo ngo mu bihugu byo hanze, badadi babo bari muri za Nigeria, muri za Malawi, muri Tanzania, hehe inyuma niyo bafise badadi bakomakome kurya no kuraguza nimba mutabizi. Komeza mumwe amaso hanyuma ngo mwiteze ijuru, mwiteze umuriro no gukubitwe kiboko. Bamaso aho usengera impamvu utabona umugisha, impamvu udashaka, impamvu narababwiye ngo nibiganza bibasezeranye mujye mubyitondera. Erega niyo mpamvu abasengera kuri aba bagabo benshi bagumiwe. Uzorabe iyaba ibyo babasabira bifata bajya abantu basengerayo babaraba boss kubera bababwirwa imiduga, visa, ubuzi, indege, amazu hanze, bamabwirwa ibintu byiza. Iyaba bijya bintu bababwira ko kari ukuri kandi bikaba bifata babarabakire bo mu rwego rwo hejuru, ariko nizo mbuga za mbere zikanye dufisha. Kandi ninabuze usanga bariko bararira cyane basenga ndabicakiye kubera babigomba ariko ntibabigeraho kuko muri mu bapfumu, muri mu barozi. Kandi nibi byo gushirwaho ibiganza mu mutwe avuze nibyo yara ngejeje ikiganza ataburenganzira nagwaye nagucumitinga umwe hamuvaho uzungurirwa nabiga mwitwaza ngo ni protocol ngo ugomba gufata abantu ngwa ngamba daimon no guhonyura nkagweke nyamenyo n'ukuri kw'Imana ndakurahiye nuwo fata no kwakira ibuye n'intebe igihari cyose no guhonja nkagoze zo buguti twari twarahuriye no musazi ngaha bijya musazi no muze mu mutangire ntazasubire no kugaruka. Ariko subwo umuntu araguhagurukije wari muzima wari ufite ubwenge akurambutseho ikiganza utaye ubwenge. Urumva icyo kiganza imbaraga gifite. None umuntu agize gutya ari no mu mahanga nabonye bagira gutya igipande cyose yoherejemo ikiganza kigahita kigwirirana kikubita hasi nge bira bintu by'ibiganza rero nge sinzi. Hari nandi nabonye niba ari Nigeria namo umuprofete wagira gutya abantu bakagwirirana igihande cyose atunzemo ikiganza bakagwirirana kandi yanagira gutya we bakazamukira rimwe
urumva izo mbaraga erega n'ikiganza kibakura mu bwenge nyene none waruzi kandi ikiganza kibongera ubwenge niyo nk'icyo kubaza ngo barya abantu uri kubakubitira hasi ki wasigura ko ari Imana iri gukora ibiki ni ibyaha baba bavuyemwo baba bihanye baba bakomeye wende n'ubusara mu mutwe urushengero rwose ubona rumwe abantu bigemagura bimenagura hasi bikumbagaza hasi barira barya n'abadayimoni baba bari kubakoresha barya abagabo mureke kubazibimbiriye nimba ari ikiganza c'Imana gikora ibitangaza kirimo imbaraga ko batagitwara mu bitaro ngo baduze kijya kiganza nyene bakubita ngwe turamenyera abantu bari bagwaye baca bakira ko batagenda kubikora ariko kubera bagukuramo ubwenge mu mutwe ugasigara uri kurazungurirwa nivyo bikumena hasi bikagukuramo ubwenge uvaho ubwenge uko nyene umengura igihwiji bijya n'abapfumu barabikora ariko mwabona abantu bariko bikubita hasi ariko barigaragura nk'ifuku kumbabura ngo arimo mwuka wera mugakora amashingo date ngo arimo mwuka wera w'Imana ubwo bwenge bwe nk'ubwifuku uwo bubakuramwo ariko mwamara kuvayo mukabyimba ngo mufise ngo umukozi w'Imana ngo akomeye cyane umuntu adashobora kuzura n'imbeba mushishwe yapfuye ngo arakomeye. This man's want me to roast his whole family. uyu munsi nimba mu Rwanda ntibiramamara cyane ariko Papa King arabaza uti Rusofa ko bavuga ngo nkorana nawe koko dukorana na umva Rusofa nawe No. umva Rusofa kamusubiza ngo Look at the top of his head. Rusofa imusubiza mwiki ariko papa warengeye abana ba Rusofa imusubiza mwiki Rusofa ikamusubiza ngo ahubwo dutesha umutwe Back of his neck looked like a sirloin steak. ariko mana yacu umuntu asigaye aganira na Rusofa Imana yagize gutya ikamuca mu ijuru igakunya hasi ikavuga ngo ce mvira mu ijuru urumva umuntu wasigaye agenda akaganira na Rusofa ariko mana abantu bahumutse abantu bamenye Imana Rusofa rero ariko mana ya ariko yise ntago yeze umpiyo ringi nabikasi igikoko mube mu murekwe gato genda nk'igikoko hano igikoko mwabibonye do n'uyu nguyu umenya we arimo ibirenze do n'uyu baravukana Lucifer umuhanuzi wasizwe mfite ubutwari mfite ubushobozi bwo kukuvugisha ururimi rwa Lucifer katubure turangize nta muntu yaganira na Lucifere nta muntu yaganira na Lucifere uyu ni uswaganye nta muntu yaganira na Satani ubwe ikiri kinyoma ebera poroti tugeze ahantu habi ntabwo ari bose ariko benshi mureke mbabwire iyi Mana iyo wihannye neza iyo ni ingingo ya mbere kabiri ugasengana umutima wawe wose ndetse n'umwete gatatu urumva wihani uri gusenga hirya y'isengesho ukarenzaho ikintu bita umurimo mwiza dayimoni niyo yaba ari aho hafi araguhunga.